Pozdrav pričaljupci! Evo nas sa još jednim izazovom Pogodite knjigu. Danas vam čitam iz jedne odlične knjige za tinejdžere, a možete i vi odrasli čitati, nema problema, shvatit ćete o čemu se radi. Pročitat ću vam početne odlomke, a onda ću odmotati knjigu, a vi pokušajte pogoditi koja je to knjiga. Spremni? Još 12 minuta do ponoći. Jednooki krezubi vampir vreba iza ormara. Čeka da sklopim oči pa da me ščepa svojim dugim pančama. Uvjeravao sam sam sebe u nadi da će mi strah rastjerati san. Ne pali. Znam da nema vampira. A ako ih i ima, sigurno bi izabrali neko drugo mjesto za noćne obroke. To sigurno. Još 9 minuta do ponoći, a meni se strašno spava. Vjerojatno samo zato što ne smijem zaspati. Da nekim slučajem moram zaspati prije ponoći, sigurno ne bih mogao, ali ovako, o svaki mi se kapak objesio uteg od pola kilograma. Ustao sam, ogrnuo kućni ogrtač i otvorio prozor, puštajući svježi noćni zrak da prokulja u sobu i u mene. Možda će me to razbuditi. Tko to ima muke sa spavanjem, to jest ovaj puta ostajanjem budan? I gdje je on to u svom kućnom ogrtaču, saznat ćete ako pročitate ovu knjigu. A ako ste ju kojim slučajem već pročitali, onda ste pogodili o kojoj se radi. Samo trenutak da ja to odmokam. Radi se o knjizi Zabranjena vrata Zlatka Krilića. Svi koji su ikad bili u bolnici kao dijete, pročitajte ovu knjigu, izuzetno zabavan pristup. Uživajte. Bok!